Pozdrav i dobrodošli. Moje ime je Bojan Đurđić, poznatiji kao Đuka. Ovo je druga epizoda serijala Kako sam postao šampion. Serijal u kome ćete saznati nešto više o meni, kako sam počeo se bavim biciklizmom i kako sam postao naš najuspešniji takmičar u ovom sportu. U prvoj epizodi smo pričali o mojim počecima, kada sam počeo da vozim, gde i pokazao sam vam neke od staza na kojima sam vežbao. U ovoj drugoj epizodi ispričat ću vam kako sam ozbiljnije počeo sa trkama, kako sam postao šampion i kako sam napredovao na svetskoj rang listi. Daću vam dosta saveta u vezi treninga i kako vi da postanete najbolji, kako postanete šampioni, zato ostanite do kraja sa mnom. Prvo ide intro dok ja spremim kaficu, pa se vidimo za par sekundi. I'ma run this town. Fire in my soul, got my eyes on the crown. I can't help myself lately, can't turn myself down. I'm in love with you, baby, but I let you down. I can't die in this town, I won't die in this town. Ok, evo nas nazad. Kafica je spremna, možemo da krenemo. Ali, pre nego što krenemo, prošli put sam imao nagradno pitanje za vas, a koje je glasilo koliko sam ukupno pehara osvojio u svojoj karijera. Dobitnika ću objaviti danas, ali na kraju ovog videa, zato ostanite do kraja sa mnom. Međutim, imam još jedno nagradno pitanje, znači još jednom delim mesečni trening plan za bicikliste, nebitno da se bavite planinskim ili drumskim biciklizmom. A pitanje ovog puta glasi: koji je moj najbolji plasman na UCI rang listi tokom moje profesionalne karijere u planinskom biciklizmu? Znači, moj najbolji plasman na svetskoj rang listi. Mala pomoć. Broj je vrlo blizu, to je sličan broju osvojenih pehara. Srećno! Vaš odgovor pišite ponovo u komentarima dole i pobednika ću objaviti za par dana. Znači, moj najbolji plasman na svetskoj rang listi. Pre nego što krenemo, želeo bih da napomenem da ovu epizodu posvećujem svom prvom treneru i čoveku koji je verovatno najzaslužniji što sam ja prvi put postao šampion, a to je Ivan Davosir, koji nas je nažalost napustio pre par meseci. Ivan Davosir je začetnik mountain bajka, to je planinskog biciklizma u Srbiji, i čovjek koji je najviše zaslužan da dobijemo status sporta pri Biciklističkom savezu Srbije i koji se godinama borio za naš status. On je osnivač prvog kluba za planinski biciklizam u Srbiji, a to je Fanatik iz Novog Sada, i bio je vlasnik istoimene prodavnice bicikala. Dugo godina je bio naš selektor i početkom mountain bike ere u Srbiji dugo godina za redom je bio naš najbolji takmičar. Tako da želeo bih da posvetimo ovu epizodu njemu, jer kao što sam rekao, on je najverovatnije, on je najzaslužniji što sam ja prvi put postao šampion. Za ovaj serijal sam spremio stari album sa fotografijama, jer početkom 2000-ih kad sam krenuo, tad smo još uvek imali one digitalne fotoaparate, pa smo izrađivali sve te slike, a sad u novije vreme sve te slike se čuvaju negde po hard diskovima i kompjuterima. Pokušao sam nađem neku fotografiju sa Ivanom gde smo mi posle neke trke slavimo moju pobedu ili tako nešto, ali nažalost nemam jednu fotografiju. Imam jednu koja mi je vrlo draga, koju čuvam, a ta fotografija je sa jedne trke. Ja sam ispred Ivana i ovo je prva trka gde sam ja završio ispred Ivana Davosira. Ovo je 2003. godina. 2003. godina, trka na Jastrebcu u okolini Kruševca, trka za Kup Srbije, i ove godine sam ja dosta odskočio i ovo je prvi put da sam ja završio ispred Ivana. Ivan je neko na koga sam se ja ugledao početkom svoje karijere. Kao što sam rekao, on je bio naš najuspešniji takmičar, dugo godina za redom državni šampion i bio je veoma dobar na internacionalnim takmičenjima. Ok, da se vratimo od početka. Prošli put sam vam ispričao da
Prva moja trka koju sam vozio u životu je bila na Paliću 2000. godine. Otputovao sam vozom i tamo sam odvozao svoju prvu trku. 2001. godine, početkom sezone, sam vozio Fruškogorski maraton i čini mi se da sam odvozao trku za Kup Srbije na Popovici. Nisam tačno siguran, ali moguće. Posle toga sam shvatio da bih želeo ozbiljnije da se posvetim biciklizmu i da mi je potreban klub. I u junu 2001. godine sam se učlanio u biciklistički klub za planinski biciklizam, Fanatik iz Novog Sada, i tu sam prvi put upoznao Ivana i upoznao sam puno dobrih biciklista koji su vozili u to vreme. To su bili neki počeci, mislim, počeci mountain-bajka u Srbiji su iz 90-ih, ali još uvek i početkom 2000-ih to nismo bili napredni kao što je to bio mountain-bike u svetu, tako da imam tu neke slike sa početka. Nisam ni imao svoju kacigu, ovo je kaciga koju sam pozemljivao, koja je bila 2 broja veća od moje glave. Obične patike, nisam imao sprinterice, ram sa krutom vilom, hrom molibden, težak. Nisam na početku ni imao dres. Ovo je prvi dres u mom životu i ovo je, tačno se sećam, poklon od Borisa Popovića. Ovo mi je on poklonio početkom moje karijere. Tako da su to bili neki početci. Te 2001. godine sa Fanatikom sam odvozao par trkica. Nisam imao finansijskih sredstava da putujem na svaku trku. Bio sam srednjoškolac, moji roditelji nisu imali visoka finansijska primanja i ovo je još uvijek bio moj hobi, niko me nije shvatao ozbiljno i niko nije ni pretpostavljao da ja mogu nešto veliko da uradim u ovom sportu. Jedna od trka tih godine, 2001. je bila i državno prvenstvo u Kopaoniku, koje se neslavno završilo. Odmah nakon starta, posle nekih možda 2 kilometra, zabio mi se ogroman ekser u zadnju gumu, tako da je tu moja trka bila završena. To je državno prvenstvo. Ali tu sam video sve naše takmičare na okupu na tom državnom prvenstvu. Pre kraj godine je vođena trka za Kup Srbije na Stražilovoj. To je bio domaći teren. Ja sam tu teo malo da se pokažem ako uspem i to je prvi put da sam ja seo i napisao trening plan, verovali ili ne. Napisao sam 2-nedeljni trening plan, znači pre trke, 2 nedelje, seo i koliko da vozim, šta da vozim. Odakle mi je to došlo, ni dan danas nemam pojma. Jednostavno sam seo i ajde zapišem šta ću ja da vozim do trke. Kao što sam rekao, ni dan danas nemam pojma kako mi je to došlo u glavu. Tad su tad su biciklisti, svi mi išli na trening. To nije bio trening, to su bile vožnje. U to vreme uopšte nismo ni imali trenere. Tako da je meni došlo ono kao ajde zapišem šta ću da vozim do te trke. I jednostavno u životu vam se pojave tako neke stvari, kao ta što sam ja sve zapisao plan, odjednom vam se pojavi to nešto zašto ste rođeni. Zato se ja dan danas bavim trenerskim poslom. Tako je sve krenulo. Ta trka se isto završila neslavno jer sam na, polovini trke odustao. Jednostavno bio sam početnik, nisam dovoljno jeo pre trke, pao mi je šećer i znači samo sam parkirao na usponu prema Brankovom grobu. Pun je serpentina, taj uspon ako ste nekad bili, verovatno znate. I na jednoj od krivina je klupa i tu sam samo seo polumrtav i tu postoji jedna anegdota koju prepričavam u dan danas. Jedan moj najbolji prijatelj, Damir Ilić, me sustiže, ja tu sedim i on kao si dobro i onako polumrtav izjavljujem kao metabolizam je stao. I dan danas se smemo kako sam ja to izjavio, metabolizam je stao. 2002. godine sam punio 18 godina i to je poslednja godina kad ste junior. I tu sam rešio da probam stvarno, malo više se posvetim biciklizmu i da probam stvarno nešto da napravim, da vidim da li je moguće da ja budem dobar u ovom sportu. Do tada, do 2002. godine, su bile samo 2, odnosno 3 kategorije. Bila je elita, to su znači bili ovi najbolji takmičari, i bila je hobi kategorija, koja je bila podeljena hobi A i hobi B. To su rekreativci. Hobi A
je vozio, na primjer, 3 kruga, Hobby B samo 1 krug. Te 2002. planinski biciklizam je malo odskočio u Srbiji i onda je napravljeno više kategorija. Postojali su juniori, postojali su mlađi seniori koje su mi zvali underi, under 23, znači ispod 23 godine i elita. I ja sam rešio da izvadim licencu za juniore i da probam ozbiljnije malo da se takmičim. I te zime sam se pripremao uz pomoć Ivana, on mi je pomogao s trenizima, ja sam tu još skupljao sa raznih strana, ispitivao Borisa Popovića koji je bio jedan od naših najboljih mladih takmičara i krenuo te zime ozbiljnije da treniram, da gradim tu bazu koja je jako bitna u biciklizmu. I tu godinu sam završio drugi u generalnom plasmanu Kupa Srbije, znači to je nekoliko trka tokom godine i sve se sabira. Svako mesto donosi određen broj bodova i na kraju godine sam završio kao drugi. Državno prvenstvo sam završio kao četvrti. Bio sam u vođstvu sa Ivica Todorov, takmičar iz Kragujevca, iz Radničkog. I međutim, on me ostavio tokom polovine trke, posle sam ja nastavio kao drugi i opet nisam dovoljno jeo tokom trke, pao sam, pa me sustigao i drugi. Čini mi se da je Ivan Majdevac bio drugi i pred cilj me sustiže moj dobar prijatelj Damir Ilić. Ovo je par stotina metara pred cilja, obilazi me i ja tu gubim podijum, završavam na 4. mestu. Međutim, krajem 2002. godine opet dolazi Stražilovo, trka za Kup Srbije, da sam ja jako bio motivisan sad stvarno nešto pokažem i da probam da pobedim. Tokom te godine na Kupovima Srbije sam uvek završavao drugi, treći, četvrti, kao što sam rekao, ukupno sam završio drugi. I na toj trci na Stražilovu, evo opet možete vidite kako su se bajkovi tada vozili. I dalje onaj hrom molibden, kruta vila, vibre i kočnice. I napokon tu na Stražilovu ja sam ostvario svoju prvu pobedu u karijeri za Kup Srbije. Stražilovo 2002. godine. Isto anegdota. Prvi put otvaram šampanjac na podijum i to otvaranje je trajalo i trajalo i trajalo dok čep na kraju nije odletao 100 metara, otprilike koliko sam ućkao. Te 2002. godine smo prvi put otišli na neko veliko takmičenje, to je bilo Balkansko prvenstvo u Rumuniji. I tamo smo mi videli da smo čak i na Balkanu mnogo lestvica ispod ostalih. Grci su bili neprikosnoveni, Rumuni su imali dobro takmičara, Tudor koji je nekoliko godina za redom bio jedan od najboljih takmičara na Balkanu. Otišli smo kao velik broj reprezentativaca, ovo je jedna od fotografija. Ovo su Zoran Žiković iz Elite, Ivan Davosir, selektor u to vreme Milija Pajković i nas četvorica juniora, sam Margit Savović, verovali ili ne, ko je čuo. I na toj trci mi nismo imali nikakve šanse, ovo je jedna od fotografija. Visina, planina, loše vreme, kiša, tehnički jako teška staza i otprilike svi su bili mnogo ispred nas, ali neko novo iskustvo da vidimo gde smo i koliko treba da radimo. Sljedeće godine, 2003. prelazim iz juniora u seniore, to je mlađe seniore i ta pobeda na Stražilovu krajem sezone me je motivisala da radim još više. Video sam da ja mogu da postanem šampion države. Znači, to je jedan od prvih saveta što ću vam sad dati je da postavljate ciljeve, ali ne previsoke ciljeve. Vidite kako sam ja krenuo, da vidim da li ja mogu nešto da ostvarim. I onda sam zacrtao pobedim jednu trku. Ok, pobedio sam. Znači, mogu da se takmičim na najvišem rangu u Srbiji. Onda sljedeće godine sam zacrtao ja želim da budem državni šampion. I te zime, 2002. na 2003. smo dobili knjigu, naš klub Fanatik, dobili smo knjigu Mountain Bike Biblija, gde je sve napisano od A do Š od jednog od najboljih trenera na svetu, Joy Friel.
ali na engleskom jeziku. Knjiga je velika, A4 format, ima oko 300 strana, znači sve od periodizacije treninga, kako isplanirate celu godinu, kako da isplanirate mesečni ciklus treninga, nedeljni, koliko sati da vozite u odnosu na vašu kategoriju. I ja sam uzeo tu knjigu i rekao, ja ću sad to prevodim. Moram da naglasim, ja sam učio ruski u osnovnoj i srednjoj, ali sam ja toliko bio motivisan, ja moram nešto da uradim. Kao što sam rekao, tad mi nismo imali stručne trenere za biciklizam. Ivan je znao dosta stvari, išao je na neke seminare i tu je delio sa nama, ali nismo imali konkretno nekog trenera. I ja sam odmah rekao, ja moram da uradim, moram nekako da napravim konkretan plan treninga ako hoću da idem korak više. I uzeo sam tu knjigu da prevodim, znači knjiga na stolu, pored rečnik, čitam, prevodim i sastavljam otprilike i pravim sebi plan treninga. Napravio sam sebi godišnji plan treninga, pa odatle izvukao svaki mesec koliko treba da vozim i te zime sam se stvarno dosta posvetio. Te 2003. Rekao sam vam, prelazim u višu kategoriju i tad su svi počeli da se zezaju sa mnom, da se sprdaju kao dali mi nadimak Đuka Biblija. Međutim, mi ulazimo u 2003. Ja na podijumu svaku trku, Kup Srbije, drugi, treći, ali nikako da pobedim prvu polovinu godine. Tu sam onako malo svaki put bio nervozan kako toliko sam radio, ali dalje ne pobeđujem. Međutim, nije me demotivisalo, nego sam još više radio. Posle svake trke sam još više trenirao i seo i opet čitao tu knjigu. Ok, koji trening mogu da dodam, koliko jako sad. Moj krajnji cilj te godine je bilo državno prvenstvo. I to državno prvenstvo je održano na Stražilovu. I dolazimo na državno, 24 sata pre trke, lije, kiša, uslovi nenormalni, više smo gurali bajk nego što smo vozili. I ja tu napokon pobeđujem te godine, prva pobjeda i to državno, prva pobjeda te godine. Državno prvenstvo, opet sa Damirom, mi smo inače Karlovčani obojica. Po bajkovima, evo, ovdje sam napokon vozio malo bolji bajk, Giant, aluminijumski ram i dalje kruta vila. Jako teški uslovi, blato, kao što sam rekao, više smo gurali nego što smo vozili, ali sam ja toliko bio psihički spreman da nisam ovo dozvolim da izgubim tu trku. I ukupno sam završio treći u eliti, verovali ili ne, te 2003. I odande je sve krenulo, ono kao što se kaže, otvorio se ventil. Tad je sve krenulo, do kraja sezone sam pobedio sve trke osim jedne. Čini mi se na Goču, posljednja trka sezone, tad sam završio drugi ili treći, ali od državnog do sve te trke sam sve ostale trke pobedio u svojoj kategoriji mlađih seniora i čak sam počeo da ulazim na podijum u eliti, kao što sam spomenuo na početku ovog videa, prva trka gde sam bio ispred Ivana na Jastrebcu u okolini Kruševca te 2003. godine. Odmah nakon državnog smo otišli na Balkansko prvenstvo koje se te godine održavalo u Turskoj, totalno drugačiji uslovi, godinu dana ranije kao juniori u Rumuniji, visoka planina, prvo teško za disanje, nismo navikli, nismo se pripremali, nismo imali visinske pripreme, tehnički teška staza, loše vreme, kiša. I onda sljedeće godine, te 2003. u Turskoj, pakao 40 stepeni, onako više peščana podloga. I ja završavam 6. Veliki skok u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, ispred mene dvojica naših. Ivan Tomić, kako se seća, i Marko Ćurčić, 4. i 5. I ono kao, a ja sam inače bolji, imao sam loš dan taj dan. Završavam kao 6. i ja rekao, pa podijum je blizu, znači imao sam dvojicu naših ispred nas, realno sam bolji od njih. Ok, sljedeći cilj koji postavljam sebi, 2004. Balkansko prvenstvo, podijum ili pobjeda. Tako da kažem vam da realno morate postavljati ciljeve. Ne možeš odmah, evo, ću budem svetski šampion, hoću odmah budem državni šampion. Ajde prvo da vidiš, treba da radiš godinu ili 2 dana konstantno, bez nekih izgovora. Konstantno da radite, da trenirate i da vidiš da li si ti još sposoban za to. Ako si sposoban, onda postavljaj realno ciljeve. Druga, najvažnija stvar, da postaviš trening plan. Ja ništa od ovoga na početku karijere moje ne bi uspeo da nisam postavio sebi trening plan.
Znači, ja sam seo, prevodio sam tu knjigu, svi se zezali sa mnom, Đuka Biblija, ali kad sam počeo da ih derem, ali stvarno sam počeo da ih derem, onda su svi došli kod mene, Đuka, kao znaš, kad sam počeo da pobeđujem, aj mi pomogneš. I onda sam ja počeo da treniram moje, kažem, suparnike iz kluba, koji su bili u stvari moji timski kolege, a sam ja uvek želeo da pomognem. Tako da sam mnogima ja tada pomagao u vezi treninga. I 2004. Sam ja i radio, završio sam srednju školu, nisam odmah upisao fakultet, i radio i trenirao. Nisam dozvolio da me to omete i imao sam dobre pripreme te zime. U 2004. sam ušao u jako dobroj formi. Pobedio sam sve trke u Srbiji u mojoj kategoriji i počeo sam da ulazim na podijum u eliti. Ovo je jedna od prvih medalja trka u Makedoniji što sam ja dobio u ukupnoj eliti. Ovde su svi stari vozači. Ivan Davos je, Boris Popović, Ljubiša iz Makedonije. Ovo smo u Makedoniji vozili. Ja završavam kao treći. Trka za Kup Srbije, isto podijum elite, iako sam ja bio under 23. I te godine 2004. pobeđujem sve trke. Odlazimo na Balkansko prvenstvo u Makedoniji, isto na visokoj planini. Ja sam znao tu stazu, bili smo pre toga. Znao sam da ima kamenit spust, znao sam da treba da imam dobre i jake gume. Ostali takmičari iz drugih reprezentacija nisu se baš dobro spremili. Sećam se su Turci došli sa nekim semi-slick gumama koje nikako nisu za kamenje. Imao sam nešto lošiji start, međutim posle sam počeo da se probijam i neki od mojih glavnih konkurenata su imali defekte. Ja sam znao da sam sposoban za top 3 jer sam pre te trke vozio par trka u Grčkoj i sa svojim konkurentima sam uvek bio u 3 u mojoj kategoriji do 23 godine. Međutim, ja sam počeo sve bolje i bolje da vozim u poslednjoj polovini trke, počeo da se probijam i ja tada ostvarujem najveći uspeh u planinskom biciklizmu u Srbiji. Do tada pobeđujem balkansko prvenstvo u kategoriji do 23 godine. Malo smešna slika, moja faca, ali ovo je majica balkanskog šampiona. Pobeđujem kategoriju do 23, mlađi senior i ukupno završavam kao treći u eliti. Međutim, nisu dodeljivali nagrade ukupno sve zajedno elite 23, nego je bilo odvojeno. To je najveći uspeh do tada što smo ostvarili. Te godine odlazimo na prvi put na veliko takmičenje, a to je Evropsko prvenstvo u Poljskoj. Mi nikad nismo bili pripremljeni za tako velika takmičenja, nikad nismo imali pripreme Biciklističkog saveza, jer do poslednjeg momenta nismo znali da će nas poslati. Ivan se uvek borio za nas i govorio da zaslužujemo, da treba da imamo velika takmičenja da bismo napredovali. I morate ići na velika takmičenja. Kad napravite uspeh u Srbiji, to više nije dovoljno. Ne možeš da napreduješ jer trke nisu dovoljno jake, nema dovoljno konkurencije. Moraš da ideš na jače takmičenje u okruženju. I mi tamo nismo prilike imali šta da radimo. To je za moju generaciju prvi put da smo bili na nekom velikom takmičenju i završili smo negde na poslednjim pozicijama, ali neko novo iskustvo da vidimo, tamo vidiš kakve bajkove voze, kakvu opremu, koliko su oni u stvari ispred nas i da mi treba baš da zapnemo da bismo napredovali. Ok, ovo je prvi par godina najbitnijih u mojoj karijeri. Ovde bi stao. Nastavit ćemo, ipak će biti treća epizoda, nastavit ćemo još jednom. Znači, najbitniji saveti što bi trebalo da zapišete i da zapamtite iz ove epizode je da realno postavljate ciljeve, da zapnete minimum 2 godine kad želite da napravite neki uspeh. Ništa ne može da se desi preko noći, ništa ne može da se desi za mesec dana, ništa ne može da se desi za 6 meseci. Videli ste iz moje priče koliko sam ja trenirao i išao korak po korak. I onda vidite da ste vi sposobni za to i radite još više. Druga najbitnija stvar je da napravite trening plan
Ja vidim mnoge u Srbiji dalje voze. Vožnja nije trening. Trening je isplaniran program. Kad, šta vozite i koliko vozite. Sad imamo napokon trenere i možete saznati dosta stvari. Možete saznati ovde na mom kanalu, na YouTube kanalu. Ima prethodnih par epizoda sam napravio kako da isplanirate godišnji plan. Posle ovog serijala, kako sam postao šampion, planiram i još par epizoda u vezi treninga da vam pomognem. Zato prijavite se na moj kanal ako niste do sada, da ostanete u toku sa tim materijalom koji ću okačiti, jer iz toga možete da izvučete dosta, možete da sednete, da isplanirate svoju sezonu i da trenirate kako treba i da dođete do pravih uspeha. Znači, postavljajte ciljeve realno, trening plan, kad napravite uspehe u Srbiji, vreme je da idete i da vozite neke internacionalne trke po inostranstvu. Jedna od prvih internacionalnih trka gde sam ja bio na podijum je bila u Hrvatskoj 2004. godine, gde sam se skoro pa ravnopravno borio sa najboljim hrvatskim i slovenskim vozačima iz Slovenije. Tako da, to je to za ovaj put. Naravno, dugujem da vam kažem ko je pobednik. Moram pogledam YouTube, pošto je, čini mi se, neko umeđu vremenu komentarisao, tako da vidimo ko je pobednik, ko je rekao, ko je bio najbliži mom pitanju koliko sam ukupno pehara osvojio u svojoj karijeri. Ne zaboravite pitanje koje sam postavio u ovoj epizodi, nagradno pitanje, a to glasi koji je moj najbolji plasman na UCI rang listi tokom moje karijere. Vaš odgovor pišite dole u komentarima i to ću objaviti u 3. epizodi ovog serijala. Koliko ovdje sad vidim, bi jedna osoba bila najbliža i to jako, jako blizu. Tačan odgovor koliko pehara sam osvojio je 60. 60 pehara i preko 300 medalja. Više od pola tih medalja su zlatne. Novak je odgovorio 59. Čestitam Novače, ti si dobitnik mesečnog trening plana za bicikliste. Molim te, ako nisu prijatelji na Facebooku, dodaj me tamo i pošalji mi poruku. Moj profil je Bojan Đurđić Đuka, pošalji mi poruku i da se dogovorimo oko tvog plana. To je to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidelo, malo se odužilo, ali pokazao sam vam par interesantnih fotografija i vidimo se sljedeći put gdje ću ispričati još par detalja iz moje karijere, kako sam još više napredovao i skočio. Tako da ostanite sa mnom. Naravno, lajkujte ovaj video, kao što sam već rekao, subscribeujte se, to jest preplatite se na moj kanal potpuno besplatno i prosledite ovom prijateljima da i oni vide i da pokupe neke savete što sam ja ovdje vama podelio, kako da postanete još bolji i kako postanete šampioni. Vidimo se sljedeći put, pozdrav!